Mambo vipi? Uko salama? Reka tubipfurize ibihe byiza namwe kaze ku rubuga rwa TWENGAKO TV. Reka tugaruke muri ya makuru y'imyidagaduro guys. Ubona yuko ari indirimbo igiye kuba isohoka. Audio yayo yamaze kuba isohoka, ni indirimbo Icirore. Ubona yuko umuririmbyi ari we Double J. Inyuma y'amezi 8. Inyuma y'amezi 8 adasohora igikorwa agiye kuba asohora igikorwa ambese yamaze kuba agatangaza. Na coming soon ya video nziza cyane igiye kuba ije ku mugaragaro. Ni indirimbo rero ubona yiswe Icirore yamuhuje mbise n'umuririmbyi Mow'kanzie cyangwa se Mow'kanzie. Ubona yuko nabo nyine hari haheze iminsi myinshi bataboneka mbese mu gikorwa ariko babashije gusura indirimbo nziza cyane. Ni indirimbo yitwa Icirore, indirimbo nziza cyane guys. Indirimbo ubona iri mu mudiho wa kompa. Indirimbo ubona iri mu mudiho wa kompa. Hari Mow'kanzie aririmba na Double J asigine akagenda mbese asubiramo akagenda yitabibona yuko ari style imwe muri muzikunzwe, style imwe mu ndirimbo zikunda kuba hit cyangwa se zigakundwa n'abantu bishi bakagenda mbese bazira. Ni indirimbo rero ubona yuko yamaze kuba igaragara kari indirimbo igiye kuba hit cyangwa se indirimbo igiye kuba ikundwa n'abantu bishi cyane gose. So ni indirimbo rero ubona yuko yasohoke ku munsi w'ejo, ariko no munsi naho bamaze kuba batanga coming soon y'amasanamu meza cyane. Ubona yuko yakozwe n'umuhinyanyuzi ari we director Jonelai. Rero ni indirimbo yitizwe n'abantu benshi cyane gose. Ubona ko ari indirimbo mbese igiye mbese kuba ikundwa. Ni indirimbo igiye kuba ikundwa. Ubona yuko ari amezi 8 Double J yatangiye kuko yaramaze gushira mbese kuri YouTube yiyo yaramaze kuba asohora indirimbo ya deep. Ati kiri gikorwa yaraherutse gusohora mu mezi 8. Urumva nyine kara abantu bari bamunyotsewe. Ni indirimbo igiye kuba mbese ikundwa yaba muri audio cyangwa video. Audio yo ni audio nziza cyane yamaze kuba isoko mu platforms yatandukanye. Uno munsi ngo twiteze amasanamu agiye mbese kuba aja kuvuga biwe rwa YouTube. Rero ni Double J agarutse ku ngufu zidasanzwe. Inyuma yaho ubona yuko yarafatiriwe n'amabanga agiye atandukanye mbese abantu bivuga ati none Double J nyene yazimye cyangwa se ati ntazosubira mu muziki byagenze gutari karitsaho urugo rwiwe. Atari ko rero agiye kuba agaruka n'indirimbo Icirore. Ubona yuko ugiye kubisimbura indirimbo deep iyo yakoranye na Rinoji mbese na Rinoji na Kiriku igiye kuba iyisimbura. Ubona yuko ni deep yari maze amezi 8 ku rubuga rwa YouTube ikaba imaze kururirwa mbese ni miliyoni 2.9 hafi miliyoni 3. Ubona yuko ari Double J akomeze gukora amahiti adasanzwe muri ijya audio guys. Kaze mutubwire mwayumvise gute badetaye hasi cyane babikoze. Kaze mutubwire muri comments batugire tumenya byinshi muziki wacu komeze gutera imbere. East Africa tugume tuzamuka nta gusubira inyuma. Ubundi hali kuri TWENGAKO TV kora subscribe kunyibutsa rwakore subscribe komije mbi mega speaker Mr Dabivuga cyangwa se umwe rukumbi musanzwe umwe rukumbi icamo muri cy'ibyamamare hata la vista.